Ja sam veliki ljubitelj dobrog neformalnog obrazovanja i mislim da je ovo jedno sjajno neformalno obrazovanje i mislim da je ovo mesto i za ono što često ljudi zovu networking i poznavanje. Kad kažem networking, mislim na to da ljudi dožive različite iskustva, odnosno čuju različite iskustva i na osnovu toga izvuku neke zaključke za sebe. Pa ovo je jedan vrlo zanimljiv forum, ima tu čarobnu lokaciju koja je u stvari jedinstvena u regiji, jedna od rijetkih u svijetu koje su ovako impozantne i ima jednu ambiciju da raste, da se poboljša, da se razmijene iskustva, isto tako i da se vidi lokalni pogled kroz svjetski pogled, a isto tako svjetski pogled kroz lokalni pogled, tako da to je vrlo zanimljiva kombinacija. Prva stvar koju bih izdvojio je stvarno sjajna organizacija i dobra energija. Znači nekako je ovdje cijela ta biznis priča potpuno drugačija. Neposredna, imate mogućnost da sa svim predavačima, govornicima stupite u direktan kontakt, da ih upoznate, da porazgovarate na razne teme, a svakako nešto što se meni posebno sviđa jeste ova sala i način na koji su organizovana predavanja. Znači pravo je uživanje slušati uspješne ljude i njihove veoma interesantne praktične priče, praktične savjete i sve ono što nama mladima može da znači u narednim poduhvatima. Iskreno veliko mi je zadovoljstvo da sam ovdje, iako mi je poznat ovaj ambijent i kroz edukaciju koju imam u sklopu Mokrogorske škole menadžmenta i boljeg biznisa. Mislim da je stvarno jedno fantastično iskustvo, pre svega jedna veoma dobra organizacija. Ovo smo radili neki probni pilot, taj moj master klas koji je prošao, koliko vidim po ljudima, vrlo dobro. S jedne strane profesionalno usavršavanje u smislu slušanja sjajnih govornika, definitivno, ali s druge strane i ta neka vrsta druženja koja mislim da na drugim formatima teško da može se nađe baš u ovoj meri, da bude, ajde da kažem, porodično prijatno.